I pozdrav svima, danas ćemo govoriti o 10 stvari koje možda niste znali. Pa da krenemo. Jedna jedina osoba dizajnirala je svih 200 tamnica u The Elder Scrolls četvorci Oblivion. Najskuplje igrice svih vremena su GTA 5 za $170 miliona. Max Payne $105 miliona. Honey, you work for no one. What do you want? We can... NYPD, drop him! Sorry, lady. Get off me! GTA 4 $100 miliona. Sve su to Rockstarove igrice. Prvi Resident Evil trebalo je da bude FPS igrica. Resident Evil Code Veronica trebalo je da bude ekskluziva za Sega Saturn i da bude zvanični treći dio u serijalu. Rise and shine, Snake. Look, the war is over. Najduža animacija u istoriji videoigara nalazi se u Metal Gear Solid 4 i traje 71 minut. Why would I want to do that? This is just as... Resident Evil 2 ne može da prikaže više od 7 zombija u isto vrijeme. Jedna osoba radila je 2 godine na izgledu i animaciji plašta za Batman Arkham Asylum. Mjesec mijenja veličinu u GTA Vice City ukoliko puca iz njega iz snajpera. Svaki sat u Dead Space 2 pokazuje tačno 12 sati.
I zadnje, što možda niste znali, američki predsjednik Barack Obama reklamirao se na billboarderima u igri Burnout Paradise, što možete vidjeti i na ovim slikama. I to bi bilo sve za ovaj klip. Ćao.